I veliki pozdrav ljudi na sklonu u novom klipu, u današnjem klipu, to jest u ovome klipu nećemo snimati ni vlog, ni pričati, već ćemo isprobavati novi fidget spinner koji sam ja kupio prije jednog 5 dana i više čak. Kupio ga, pokazao sam vam u zadnjem vlogu koji je bio. Evo ga, to je taj crni fidget spinner. Veoma je dobar, samo trenutak. Ljudi, samo trenutak. Evo mog starog fidget spinnera koji sam snimao nekoliko klipova o njemu. Imam je još, kao što vidite, evo ga ljudi prozim sve. A ovo je novi. Danas u ovom klipu ćemo pričati, probavati, u sljedećem ćemo raditi neke trikove. Znam da radim taj nivou, pa pravim ovako, ali pokazat ću vam u sljedećim epizodama sa trikovima fidget spinnera. Tako da, kao što vidite, ovo je jedan klasični, nije ko ovaj fidget spinner. Ovo ima svakakve boje kao što su žuta, svakakve, i nije to bilo tamo u prodavnici da se kupi, ali ne ovako nije kupio. Već sam namjeravao i prije nego što ću krenuti na ovo da kupim ono sa dva lijeva što ima, dva nema ovaj treći ovako što ima i vrtiš ga. Ali međutim ni ovako ga naravno sam kao dva lijeva, samo dva bio fidget spinner. I onda sam kupio ovaki, bio i žuti i bijeli. Crni, bijeli i žuti su bili, onda sam ja odabrao ovaj. Bili su prvo samo crni i bijeli, ja kupim crni i naravno uglavnom stigne i žuti. Tako je ljudi, ovo je jedan klasični fidget spinner. Crn je, nema ništa posebno govna. Evo sad ću vam probati izvati ovaj ležaj. Kao što vidite, u ovog je, možda ne vidite baš dobro, ali u ovog je malo drugačiji ležaj nek u ovoga i u ovog je veći ležaj, ali nemam veze. Tu sam stavila. Nemam ništa posebno kažem, crn je uglavnom i dobro se vrti, vrtio sam ga 2 minuta i dao 4 sekunde, a ovaj se vrtio minut i možda 45 sekundi, ja mislim da je 45 ili 40 sekundi, ne znam tačno. Uglavnom da je se vrtio toliko, a ovo je više vrtio se, zato što sam svašta stavljao ovaj neke spreme, onda ne može brzo da vrti, ali uglavnom vrti se i ovaj baš brzo. Kao što vidite, evo ovoga, to je taj novi fidget spinner. Tako da ljudi, u sljedećem klipu ćemo raditi te trikove. To je to, ne znam nije što više da kažem. Ako imate šta posebno neki trik, ako hoćete možete napisati u komentaru. I ostalo ne znam ništa više. Znači u sljedećem klipu radimo trikove sa ovim fidget spinnerom. Znači kao što znate sve oni trikove što sam radio i sa ovim. I u nekom narednom klipu ćemo raditi sa oba. Znači da spojimo nekako ćemo raditi sa oba, evo nekako ovako vrtimo i jedan i drugi. Kao što vidite, pa nešto tako. Znači, uglavnom to je to ljudi, bili ste moj novi fidget spinner, mi se vidimo u sljedećem klipu i bilo šta vlogu, do tada veliki pozdrav.